أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وما توفيقي إلا بالله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Siapa ginahdiran itu na aku tak pernah datang mana ano ya buat lagi din so tunggu sa dakwah tabligh so seminar so sa bispo kaya ray anak tigira kaya dilo dan so di kapal manusia si agama so sirat nung niya wait na ay kailangan pakatanong na so pitmudalan tanong ko kinagtanong pangoyat isa ibigay na pangoyat sa ginawa ko at naman ang ginawa ko na pugumaat sa ginawa ko sa takawan aging mo to ka tutumang kadi si eko subuin wala agu susunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agigya mani antap tano si saging nga yang katibli kama ko tumakin nagatan wagi mo tuwa di magilan di ay mo ito tagumpia tano sa dunia na sampai sa longan na mauri nasuking gulalantan sa tarotop ko subuin wala si ko okay ito nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana inaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magingot ko tigina addu alaiha bin nawadi mana na suaga mana kekebeniron sa mga panayaw niyo kumali sa tanong na sibin sa benaran yan di mana ay kapadati tano si isaging putuat tarotop kaputungunutan itano kaputungunutan itano si ikwatla na busi kusunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gina upama kuat na pilitano si iko sabagi kuno diba na manaya na ilan tanong si iku Quran na gusto hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si saging kaya dawa lagi mato na si tanong si saging kaya dawa ay mana kapag ilan tanuron upama koging butuato na niba na galabak tanong galabak yan hindi na galabak tanong o maka aayon makasusungkat si iko subuin wala na gusto sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani isar katanong na pamikiran niya na kausarya si iko langwan taman na ay mapi pamikiran na makasusungkat si iko kabaya wala nagpusi ko tarik kau nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam gina ay pinakamapya si ko mga Muslim naging kutwa may isa-isa sirat wa atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu kapteni usutari wala sa kalangan-langan niya wala tafarraqu nag-uban yung belag-belag saging ga iya ditan di kan gani pakasi saging ga ya dakwah na bapia pen pemakaran odi na mga takasa tingtan na ditan no pamakaran na nagi kutuwa takasa si saging ga ditan di kan gani pakasi saging ga dakwah bapia pen ditan no ato ni ba na kaya aya kaya liatan ron odi na ditan no mian lagi saging butuwa mian lagi tanong di tanong pakaranan si saging ga di tanong di kang galapakasi saging ga dawa sa katano na mga manusia tanong
pagkaribat. Naguda tanong makasasakrian si Iko kapito patay man. Suwat na supetero sa tigina pa ito na niba na subra niyan sa kapasang supatay man, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal na sisaging nga masa tanong dahil kay aba kiran paka sobra why so Ahmad ibn Hanbal sisaging butuwa kaya aluyaw na maka dua niyan ma-review sa Quran si kung mababasa gawin sakari maka-review nga sa Quran sa pito gawin ka-review nga sa Quran sa ulang ka-review nga sa Quran sa Saragun bundet ada mendekat tu natanda yung mordunian ada niyan mabati alang sa Quran kuat ako niyan na ipatero mas mapasangat iso mga imam nababiyan sa mga imam na kanabayran ini paliugat so kakapitis ko kapitiran kita no ititeroon ka di kalo-kalo mabatan mo ka iso pamikiran tanong si ko kakapatitan mo si saging kaya dakwat na balik ato na ay sugo iniran na ay sugo iniran na ubag kapitiso kapitiran sa taman sa di maka ayon si Iko sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hanifa la yanbaghi liman lahu islamun akhdha bi aqwali hatta ta'arrada ala hadithil murtada wa Malik imamu dar al hijrati wa qad ashara nahwa al hijrah kullu kalamin dha qabulin wa minhu mardudun siwa ar-rusul wa Syafi'i qala idza ra'aytum bi aqwali mukhalifan lima rawaitum fadribul jidara bi aqwalil mukhalifal athara wa Ahmad qala la tatlubu anni wal aslu fi dhalika atlubu katirwanan ng mga imam katirwa Abu Hanifah tiginada mapakai si Iko tawaan na kamu muslimiron kakapitin yan si Iko kapitakan hatta ta'arada ala hadithil murtada sa taman sa di makaayon sa kapitakan si Iko kapit o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Malik imamu dar al-hijrah so Malik na imam sa Madinah al-Munawwara na aya katiro yan at tigina kullu kalamin da qabulin wa minhu mardudun siwa rusul. So kalamwan o katiro na adna kaketarima yan na adna ketarima o nagod na dirong ketarima siwa rusul inuntabu so rasul. Ay man nakatiro yan ito na so katiro yan na kinabalangon korek kakapakayaan na karibatan yan siwa rasul ay buda karibatan yan na so rasul kaya nito wa mayante ko anil hawa ay buda matiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na illa wahyu yuha inunta na ipagwahiron wa Allah subhanahu wa ta'ala. So Imam Shafi'i na ay katiru yan na tigira na igira miya ilay niyo idha ra'aytum bi aqwalil mukhalifan lima rawaitum igira miya ilay niyo so kapitakan maka sosopak si Iko di inyo di pamanutul na hadithu rasul fadribul jidara bi aqwalil mukhalifal athara na lebut ni wakay saliw so kapitakan ating Imam Shafi'i maka sosopak si Iko athar inan so hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Imam Ahmad bin Hanbal na ayakatiru yan naging utwatig yan la tatlubu anni uba niyo tunay ba na pangatega tuntutasyo ilmu aku unrakan wal aslu fi dhalika atlubu na so pakasa lokatero na so hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ginani pangatega niyo katero na ng mga imam na sa katanong na ay pinakamapiyar katanong kung kababaluitan wa muslim kababaluitan wa da'i na si itanong si Iko Allah subhanahu wa ta'ala si Iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum syai'ain illam tamassaktum bihima lam tadillu abada kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam imbaga kakan rekan sudu say ikira pabila kapataniyo na dikandong kededeg sa taman sa pakataman ginan so kitab Allah subhanahu wa ta'ala susunna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. So ato na ni ba na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan pan aging go to atigina wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Katero Allah subhanahu wa ta'ala amay kaadna di niyo pagayunayo nandudin niyo si iko Allah subhanahu wa ta'ala nagusi iko subu Allah subhanahu wa ta'ala dahil katalo niyan mana dua-dua timan pagnudo no si buku Allah ginaso kitab Allah nagusi ko Rasulullah ginaso sunaw Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir amay kaskano na paparate anyo so Allah aguswalungan na mauri nasukman so di mapaparate ako Allah aguswalungan na mauri nasa lakaw siralin gina na mga tawi barat sa liyo di mapaparate si ko Allah aguswalungan na mauri katigiran paparate so Allah na banga siran din na ato na iniba na pakauno ta si ko sunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam away itano di pamagaminaan sa katano ko kababaloy tano Muslim si ko kababaloy tano da'i muunod si saging kaya taatan si saging kaya to ni ba na da'wat tabligh na ayak kaya adnay ni kaya adnay na unod-unod si Allah subhanahu wa ta'ala nagu unod-unod si kusunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya pa naman na marantano naman gilubakatano so mapapadalmon unod si Allah nagumanggil makatano so mapapadalmon sungkad si iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sukman so diron pagayunayonan ibarato ato din iba na adna diron pagayunayonan sa iko mga ito ato din iba na mga sapak na epitiru yagi niya Hasan al-Banna daging ito tigina na taawan o fi matafakna fihi wa na'bu amastalafna alayhi ito na iba na pamagugupa ang tanong so isa-isa tanoron nagumamaapa ang tanong man so di tanoron kay isa-isa sa siya umutimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.